Seng Fkjgp Southwest KHASI Hills Kalapan Jingpynshai na Deputy Commissioner Halor Gajing Sateng Jangajing Tei ya ka Block Institute of Education and Training Hakashnong Sakwang kaba Gajing Chingai san kilometer na Maukerwan. Kaseng Kalapan Pauru ba kani Gajing Tei kala shu sakut lapras na menta. Unong yalam Kaseng Fkjgp uba kenes nonglan ulaken tu ya katanat puli puthi bakan shimkhia Halor kani kakam khnang ba kanlong Gajing mentoy na kabanta kinong hikai ka Southwest KHASI Hills District. Ya kani ka Jingpynshai kaba latei nadu bisdam ke momen suai kani ka Block Institute of Education and Training. Kabang liya yok mania kendu yo DC kalong bang ipan Jingpynshai bede ya dei bagani ka Jingpynshai nomor la su I kongreng kumni kaba haduk mentam la ban pendem tena kaliang jonga Seng hadin bang liya kendu yo DC juba khmat jongi ba ngampat don Jingtip AA habi ya dei bagani hari lo kularu khmat jongi bangan simkhia Kumbajulong Manlausnem Laraki ya ka National Sports Day